Yebo yes. Halala, 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 halala Afrika yonke, halala South Africa, oh yes, ngibingela amasonto namhla ngithi halala amasonto, ngithi halala eBaptist kuMpanza, halala ePresbyterian esontweni langimpanza, awu-2 Mpanza, ngithi halala eWeseli, halala amapostoli, halala eSheshi, halala amaroma, halala amaningi achithela amasonto lamonville sibusisekile, ngithi halala wangena umama lo Joyce Dotty ku-YouTube naku-Facebook naku-TikTok, yebo sithi halala ngoJesu, halala sibikele umoya oyingcwele, sithi halala moya oyingcwele, halala Maria Magdalena. Izolo besigoqa inyanga yomama ukuthi ogogo nomamezala abenze sure ukuthi nje abaphume komakoti, abaphume ngisho no-anti osikwiza ukuthi amagundane hello Ilion, hawu Jesus, sogeza ngani, sopheka ngani, sekhapha ugesi ekuseni kanjeni kuyisonto, awusaze sayaleka, awu hayi abasiyeke bo, abasiyeke uNkulunkulu mangabe siphuma abakhwenyanya osikwiza bakangeni indaba zethu, abantu abawu-2 wabazoncama omamezala bathanda omakoti. Mina ngazi ukuthi umamezala onjani lo ongamthandi umakoti wakwakhe olwa naye, usumzela umfana, mdedele umfana, athanda inkosikazi wakhe, athanda ingane zakhe. Musa wena mamezala ungena, osikwiza